Da kajing sokya halor kajing long jingman hakawa umlo. Kamtam halor kajing beteng jong kajing penjabo ekene kawa. Kabala bu pat ha kajing yakipat ba kiba penon kam yak umbam umdi. Hagisin thok dieng jong katayo kawa umlo protection committee kala keno ba kajing jabo kene kawa kadai namar kajing ti kendo jong kadhar construction company hagathan nong ko lo shajan negrims bat kala dawa na sarkar ba kanchim kya mardor banyada ya kene kawa. Da kajing sokya halor kajing nang jabo bat kajing kelarong kawa umlo. Na kaliang kawa umlo protection committee kaladawa ni gibor sarkar bakan simkya mardor banyada kini kawa. La ban kedau ba kawa umlo protection committee kadai kabala kami de ginong elam joki kendai teligi shnong kibari bat sumar kini kawa bat kibaki pat ba kyo jing metosh kadai na kini kawa. Nrai kajing nang jabo jok kini kawa kalabo ikibabon hapdeng kajing kuslai. Habakran bagi nong thok kubor ubak penskam lang sotun General Secretary kawa Umlo Protection Committee uli thu bagadau jong kajing jabo jong kene kawa kadai na kajing pentrei bati kendo jong kadhar construction company na nong ko lo shane grims. Uli thu ru bana kaliang ka committee keberi bersumar kene kawa kidap da kajing sokya kebajur namar kipat ba kimi asyuk ban penan kami kene kawa kamtam bakalabu jing maru wat ya kidokha kene kawa. Ula benrap ru bawa la na kalangka committee hi kelada penikaran baru manager jong kadhar construction company ban shimikilat beniada na kajing penjabo ekne kawa rekam shimla dan kanu kajing shimkya hadu menta halor kene benta na kaliang ko umlo protection committee kala kerpat iki bor sarkar ban shimkya mardor ban shimikilat beniada ekne kawa na kajing jabo kenang bagi pat ba jong gi khandai teligi shnong ken omdu jing mentoy Kendiak pat ni pun pau ki susi ba leng jong kene kajing sumar ba kene kajing simkia jongi kumpul komiti rei hakine ki benai ki bomenta don kajing jia ka besmufi ha ka ba kane kawa kamlong su ka bukhut ka ba itnat rei ka long kawa ka ba jobo kawa ka ba ngimlong su ban sum ban sai ban pendun kam ba wat kajing thau ki bedon ha karu la isn la long kumba la beria ka gabi na kadao ko jing sao bat ka jabo je pare ko wa tegum ko committee nilawat ya kadao jong ka ne jing chkhlia ngan ni wa ban ile shem ba kadai na kadao jong ka jing ti surok sha ki te ki benta jong ki ba sheneng jong ka ne ko wa sha ki than chnong nong ko lew aka ba ya ka ni surok nila lek ban ye jurip aka arputrik jong ubrai me arajar arpum riu mentang snem Pak Mishem bagadon di jinti surok kabala ti da surkar ban petkoi kata surok nang ni nong koleu satai sapo ni grim tekane ke jinti surok kayat lengba la ne ke cross lengba ya kaneka wa umlau tingi shem harta ka jing ti surok bagawai na company ka dhar construction company kadai kungka kontraktor ban ti ya kanek surok Jangan ni kajing jurip kami haka arpul trik yang mulai besan arajar arpul riu tegung komiti ngelapan pau kemat jongki dah kebaai dah kajing thok tung kajing kerpat nak kalian jong komiti ke besim ke tiket klik ban ri ban sumar ya kawa bat ya kamariang hi berway ba kin subha ban sim suai kilat kilenti nang ba abati ya kesurok kanom tu ke kendau sapok jong ke kawa jadi mar kata ngila ai ya kan kajing thok kabangila la receive rohani do manager jong peneka ngudhar construction company but hakata gaji kendu gaji kren naglian jong ka komiti hi yemdon gaji thmu ban khang ye gaji ti surok dan rei don ban pau ban company la ne ka ki kontraktor kin burom lem ya ka de gaji kwa jongi ku komiti da ka ba sim shwai kilat jingeda ban yada ye ka khendau bakan nam hak cha ka wa amlo dan hakata ka daw hagan ni kepor ni tepat ya ke surkar ke badai pej dei khmi ya ke ni ke project jong ke ni ke jing sna surok mungkin sobha ban tha ya ke kontraktor ba ki dei ban trei ha kata kurukom bakan nom don jikta ya ke ni ke wa mlau ka bolong ke jing im jong ki pej ba nong snong ki bodon ha ke ni ke khandai snong bat kiwe ru bat ha ke jo poru ngai ba ke surkar ru kan sobha ban sha skor bat ban perkhat lem bat ban le halor jong kene ke kam tela de ja ba kene ke jing saul ne ke jing bo jabo jong ka wa kana ye teng ne shikmat ya katana keleng ka komiti ngen sna ye shong ban simpat taki we kilat kilenti kumno ban jam shikmat ha ba idei bat kene ke bentar